Hello there. I hope you are fine. Na matumaini yangu ya kwamba mko wazima. Na matumaini ya kwamba pia Mungu amewalinda nyote wale ambao wanaonifuatilia kila wakati katika mitandao yangu yote ya kijamii, Facebook Solomon Mutembei, YouTube @Solomon Mutembei 3502 na TikTok Solomon Mutembei. So I believe that it is very inspiring to you and insightful to your heart and mind. So leo vile ambavyo navyoenda kuongea ni kuhusu vita vyako kupiganiwa na Mungu. Yani vita vile ambavyo unapigwa na maadui zako ama maadui zetu, kwamba tunaenda kupiganiwa na Mungu. Maana kwamba hatuwezi pigana vita vyovyote kwa sababu dunia hii, kwamba kuna yule adui ambaye ni Shetani na anaongoza watu kupigana na watu, anaongoza binadamu kupigana na binadamu wengine. So kwamba iwapo kwamba unamtegemea Mungu, Mungu atashuka tu na kukupigania, maana kwamba tumeweka tumaini letu kwake. Ukisoma katika kitabu, tutakaposoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati chapter 20 verses 1, inaeleza jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Mfalme Yehoshafati akienda katika vita, alimtambua Mungu katika vita zile, na kwamba Mungu alisababisha vita zile, kwamba watu wale maadui wa Yuda wakaweza kupigana wenyewe kwa wenyewe wakamalizana. Hivyo kitabu kinatuambia kwamba Yehoshafati alimtumainia Mungu, kwamba Mungu ndio kupigana vita zetu. Kwa hivyo tukiweka tumaini letu kwa Mungu, kwamba tusitegemee nguvu zetu, tusitegemee hekima zetu, kwamba vita hivi tutavishinda. Maana kuna yule aliye ndani yetu, kwamba ndiye mkuu kuliko yule aliye katika ulimwengu huu, iwapo tutamtambua, ambaye ni Mungu, na ndio anatufanya kwamba tuitwe watu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwamba mimi nikiwa hapa, mimi naweza kuwa nimepitia mambo mengi sana magumu, lakini kwamba nimekuwa nikiwaachia Mungu yote, na kwamba Mungu amekuwa akinipigania vita zote. Kwa hivyo je, wewe, kwani wewe unapigana vita? Ni vita gapi umepigana kwamba ukashinda? Hakuna vita zozote. Hata kwamba iwapo unasimama unasema kwamba wewe umepigana, hakuna. Kama uko na fedha nyingi, fedha haziwezi saidia vita. Kama iwapo ni pesa tuko nazo, tunaweza kuwa na pesa nyingi, lakini haziwezi tupigania katika hiyo magonjwa, kwamba tunaweza kuwa nayo lakini tumeshinda hata magonjwa, tumeshinda majanga, hata kiangazi, tumeshinda mambo ya uhaba wa vyakula, yani tumeshinda yote, na kwamba ni Mungu aliyetusaidia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo majanga na vimbunga vyote tunaweza kupigana, tutaweza kushinda, maana Mungu ndiye anayetusaidia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuweze kumtafuta Mungu, kumtumainia Mungu. Akitupigania vita hivyo, atakuwa yeye mwenyewe ndiye atakuwa ameshinda, na kwamba sisi tunamtumainia sisi, kwamba vita zitakuwa zimefika mwisho. Kwa hivyo majanga yote, kama alishinda corona, kama alishinda hizo magonjwa hayo yote, kwamba je, ni nini hicho ambacho kinachomshinda? Kwamba ukisema kama ni vita zile, aswa tukiendelea kuongea kuhusu zile vita vya Yuda na hata vita vya Israeli kitambo, wakati wa kiongozi mwenyewe, mtumishi wa Mungu Daudi hakuwahi kupigana vita zozote, maana hata yeye alikuwa na udhaifu, lakini kwamba alikuwa anampatia Mungu yote, kwa sababu
alikuwa mdhaifu, vile ambavyo alifanya kwamba lile lote ambalo lilofanya likamfanya yote mema akasaulika, lakini kwamba hiyo kuzuia kwamba Mungu asimpiganie, maana yeye alitumaini kwa Mungu, tumaini lake lilikuwa kwa Mungu kila wakati. Ndio maana akaandika Zaburi, akaandikwa katika vitabu vyote vya Mambo ya Nyakati, vya Samueli, vya Wafalme. Daudi aliandikwa kule, maana kwamba alikuwa mtu wa Mungu, alikuwa mtumishi wa Mungu, kwamba alikuwa ametumikia Mungu, yani kumtumainia Mungu kila wakati kwa mambo yote, akakuwa mtumishi wa Mungu na mtu wa Mungu. Je, wewe ungetaka kuwa mtumishi wa Mungu? Je, ungetaka kuwa mtu wa Mungu? Ukitaka kuwa mtu wa Mungu, basi tumtambue Mungu, ili kwamba hata sisi tukawe watu wa Mungu, kando na kuwa wanadamu ama binadamu, maana kila mtu ni mwanadamu. Lakini kuwa mtu wa Mungu kwamba kuwa na huo moyo wa kumtumainia Mungu, huo moyo wa kuwa na utu na upendo, kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kumpenda Mungu kwa nafsi zetu, kumpenda Mungu kwa nguvu zetu, ili kwamba tumaini letu tunaweza kuliweka katika Biblia hii, neno la Mungu, na Roho Mtakatifu kwamba atakuwa anatufundisha